Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wahe televizion ya taifa rehema na amani juu ya hanyu rahare janji ya uharoma ya taarifa habari ngarjohenda na mwenesani ze mada muhimu ikao izaipanga le jumba la projet palu lisaidi wa zana za informatique ikao ziaramilwa mali ne fond mondial hamshirikiano ne wizara ya dhaminishi wa eswiha misomo ya uone sai mashababi ze taratibu za ushinda wajitungie hazi endele ya haruma lesi wala mwali amadhumuni ya ushashiza obure wahe mashababi ejanibu ya siasa CRC ipanga mkontika wa utanganya wanachama wahe SRC umuhimu dowonesa ze faliki za hao ikaongwa joheda na uzeleha haruma omkonti wa taifa. Mkutano wa sita wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika ubulwa ya Hawaii iho Bruxelles zemada ziliyo mahadisini dezialikia nao ne hifadhi yeswiha na utulivu marais wa hili bara la Afrika warenge funvu haruma mkutano unu miongoni mwao de rais wa Jamhuri Azali Assoumani. Lekungumanyo la dunia la heswiha OMS ne wizara ya heswiha watia mhono mkataba waandikia nao na barnamaji za nyumeni banda mahamili ya vira ikashwabaha warimato haruma barnamaji muhimu za uhisha yeswiha ya heyensi. Rongozi anzo wale ili rongozi ndao nazo faliki za serikali faliki ya Ministre de la Santé harmal banza na longo wao kila rongozi ifanye Ministre de la Santé ritia mwanwale kasoma samba wao pia turonga zinrongo be hazi zinchira zabuha washindi wari so dunga harmal panzalo wao hazi falki za tuwa mnazidio zo falki zongezi nyengi ngogo uhusu utunduzi wa mawade zingudzo antoka hao unono ziviriliwa harmal likate bale na singa mungu amana karshindi tia ngoza tia nzani pe bala tia nzani harmal panzale bale shindar pungayo nku harma uhusu unono harmwenzi na uhusu unono wa wakazi ono kutatu zifanya pia lazima kila mralio bahano aparu unono hadongo rasti nzani pale pia ndio shinda kurudisha unono wa kweli karibu na wakazi kwa makafa kasumba ya jiri deni kaya zubu zokasingia mwana wale yaro kwamba ngadi mapesa le rumero wa makafa akabujubu kafa kasumba ya jiri beni kaljiri ono na mbio wazungu hapesa ngina wajaji wase hobi fenzi OMS inudembawa ya hejumu ya madola ishuli hao na ununu ukawa ipangishia hema daula donc ye Komor ye daula ya Komor nti hatu yo mingoni mwe mashama jana na mengo shindana mane wa he OMS donc haini mahamili ye OMS harmazi nti yufanya barna maji hao nezensi donc mahamili ya vira ikawa hisa le 31 décembre 2021 yabo ngebidu barna maji ya nyumeni donc barnamaji ya kausinywa wala leo ani de barnamaji hazi ukawa yo hangwa lugha ya kimanga yo hangwa plan de travail biennal kairengao umaha wazihi zili na mengo milina mbili uhonda umaha wazihi zili na mengo milina ndaro obali yao 2,800,000 dollars ya activité heliko pangishia yo hurenga ze barnamaji ensi waziona muhimu okaba heo armoi sante ba hea priorite mengo mili nansana ikao haini nti ngabontsite zilazilona nafasi tisharti watu zirenga pia shahunu wazirenge pia donc zendezi pangwa wazima donc yodi yora kao kufanya bala leo uhari yao hokano wendi yodi ilo muhimu okay omkonti wa heo mesi nezenti si hufanya izo enti bakondo ihutajiao. Zana za informatique zistakabadhishi wale jumbala ufanya zenye tafiti za howade wanderema umsanda unu aramilwa mali nefo mondial hawadzima ne barnamaji ya taifa ya wana Nepalu. Hafla ya ustakabadhisha izana zinu ifanyishi hayi mfumtaninu hadhuir mwaziri wa heswiha Shadali Bwana na Salim Zarkashi. Zana za informatiki za pangia ha ordinatori, mashini za ufanya fotokopi, zistakabadhishi wa imadhamana wa barnamaji ya wana na wadi wanderema. Zaidi ya milioni 34 dezi harama za rumishiha umnunuo izinduzino na ifo mundiali.
na izana zino ngezi jao zibasauwe izi hazi. Zana zino ngazukanza zibewa harmazi la pitali pia wakautoesa muzino wawadewa njiao, waruhao, wafao, wabonao. Izo pia zotu harma mahala alafungi lazimeza rumre mahala zana za urumia ili njo doshinda liziparisa wakati wa lazimu. Hazi ngejoka basauha ngajoka fanya hazi ndo ngajoka neza na za lazimu maana hali tukafanya hazi harma makirta sidahi na bahanga sina namna kanga lujua liveheze ze habari zino rifanyeze hazi zija wakati uo hani mbujo karmala pitali hafanye hazi haitia me mashini wakati uo ngajo parisa zila ndongo kode sahau wakati ula uri ankulie wanduwa zinekema dhamana ili warengeze ze decision ya baba hayo inufura hanku harma sisi harma ya system d'information sanitaire ya unukomoro. Ihafla yaandaliwa hau mnasaba uno, irengi wa fumvu na iwaziri wa unono, ikao ngeuneso ya ukai makatirilio na yoyano, umvawa teknoloji de enzi ya mufidu ya usahilisha izindongo zonti. Ikakapsi done kapso jua varinga decision tsoko yonsi ranguhandi sa onsini tahula wa uju. Ikakapsi done kafenye tsoko yonsi mana yo décider au gouvernement, yo décider ma décideurs, ma homme politique, wachopia, ma autorité, waringe décision wakati wa lazima. Zanazinzato lwagani imbahatili kwa. Wabusimia, surtout les maintenance de hafa des anazini. Zijara paramba ordinateur itolo alio fotocopier itolo imprimante. Est-ce qu'il y a vu le ministère de Bagali Karsina? Si tu as Jakar, réunion, na partenaire, à chaque fois, on a dit Karsina, na wasi leo Bakarsangalia shora volage. Imadhamana wa barnamaji ya Taifa ya wana na ipalu ukawasa za jitihadi ya utahawade uno uzimhe hatui harma izinti. Baishani, izi juhudi zonti ngesfanyo harma majumba ya dzihiro, ne izi analizi za ipalu iziki hausahilisha imaranya, zuani na mwalide wa stehiu, ama baadhi ya majumba ya dzihiro huno ngazi jange ilibisi wao. Balozi wa Faransa Komor hazuru le jumba la science na nyitafiti Senderes iliwona inamna wahifadhi yoze athari za Komor inu de mara ya handani ndao Senderes na hazuru zumba zinji hama dezitundao omdiho wa helitzaha. Il dagolini lo la vahar msomo wa ensi maana ne hekada ya mafundi wao research zao lazima wasifanye dehunu na hekada wana wasomao lazima waje watahe wa complete zihaza msomo yao harnel dagolini wakati komba para jeni komba wao partenaire mwanzani komba waya sidunga maendeleo ya nchi yetu wa harnel dagolini yo ina tafsiri ndibavu tafsiri handa de kamba nchi yetu ikabili harna muhima wakamba badili maisha ya Wakomoro babu kubadili maisha ya Komoro lazima badili na msomo wa jao ruja didishe tongo za kusudi. Faransa miongoni mwa wanduka wasaidia harma umhifadhi ze athari zao le daholini na tibai kwa jazi hata mpakanda wa hainu uridunga hauritianvu na urenjezizia ze jitihadi ili rijue rendele harmazi haziza hatu za ladini. Abungeo mjo hao siku wa leo wakahuja waje waone haukaula balozi nyumeni ya tsuparoyona jaone monsi ya bili yaone yezihazikao do warinkao aminifu rizendese rizen namne kaunde rizendesao waono wajibi warveshila marhaba. Ze taratibu za ujitungia hazi de mada muhimu ya kausomesiwa wanazijana warenga fumvu haruma mkonzi watanyarishi wa fomboni haruma elesiwa la mali inu azima injiao haruma ibarnamaji ya Chilwanziani ili usaidia mashababi walo na fikra ya ujitungi ya hazi. Zaria Madikasim na Chane Mohamed Elamin. Haukusudia imashababi waishisi wa shamwali msomono ngongi yao harmaizi hazi za Chilwanziani na ishika ushishuli hanao na imafanya hazi ya Komor yaani CTC ikao ungo ufanyishi hao harmoji mlifu wa imasiwa ya Komor.
msomwe kao wa washiha harmo hensi barnamaji jo watongesa washinde wajue imautajio ya utajiwa ne mashababi weshisi wa shamwali harmo nafasia wa ujibulia miheni ya hazi be wajao wa wadungi hawasaidi ya harmo hizi hazi zao za ujibulia wana maziri kawatiti na ino barnamaji ya harami wa mali na ishika osha dunia sha Afrika ilu saidi ya mashababi wafanyao hazi wadungie hizi hazi zenza faida. Leo inu de Rakaujari CTC Rije ritsahe majoni ili washinde wasome hamaze nongoza kushinda wao wakina autonomie wake libre washinde wa entreprendre wa créer emploi donc après l'école ou bien sans être éduqué à l'école. Donc j'ai identifié les besoins parce que les besoins que je dis parmi les besoins ils mavuza moyens za kushinda wa créer emploi namna créer emploi donc ile bano ile shinda wa inshallah. Ibarnama jino ya ujibulia hazi ngeenda unaofanyishiha harmansi 14 za Afrika miongoni mwazo de Komor. Madhumuni moja doutini ya shuhunu imashababi wadungie imbana ya siasa ya ujibulia mihoni ya hazi ili wakena maisha borwa nena unafasia. Ya idara jimla ya URTC irengi azma ya utoa banvu ya warumishi hazini. Maelezo zaidi wazima ni mshawiri ya husianao nezi habari za mahakama. Panuino licenciement économique les adjirivan na ukaya ORTC na wanrohaz ma agent watimizi jana na 10 waliwao waruma recette propre parce que jimli fo wanrohaz wa ORTC wao waliwao waruma subvention ya serikali nabo ngamjoka na wanrohazi wanu onti pia recette propre hiyo yende hata kaijaka suffisant parce que ngabo abaramazinji za hele daho walazimu walibe heze fonds propre hizo tena donc isababisha mkonti wa he direction générale madhamana mbali wa hunde solution uhusu emergent wao donc aruma maaja watimizi jana na 10 waremeze tabriti za hao waangalia ni par rapport ya hizo recette wabaki ze fonds propre ngazjo tosha zido waliba daima et directeur général haka hawapara hawaeleza situation ya hele daho heli ilio actuellement na waonesa ukana yengu jofanaze umuhimu wa honti pia no licenciement itike inji haku donc hawana ata warende ha une trentaine uhusu eze droits za hao izo wasawambilwa ata waandishiwa ukaya eze droits za hao zonte pia ngazouliwa hamuda mshashivan d'ailleurs arumai wakati unu rifanya interview et direction financière et comptable ngo wadzima juma uona namna ya ukawandwanu wabezi waliwa ze droits za hao zonte pia ngabo twama ukana maudu anuambiro kana maudu ekale daho ze recette zienjeza heli boko ngarjo shinda wadoli bao wajojo para wajewara integre diladaho wakaya Vamrajina wahi taarifa habari waendesawi janibu ya siasa CRC haruma lesi walangazija wapara wanachama haruma mkonti waendele ya hunumuruni imakswada wakahuinda waili heze fikira za hao uhusu wa mrengo funvu haruma imahadisi ya taifa. Yuna na banu leo riwane nanyi rimninkeni ubeiti wa hatu muwasilishe handisa rais wa dawla ne yezi ya kamili nane mara ya wanti pia umungo mhono wa hatu uharimwa imahadisi ya dawla ikao nguyataho yandise mwezi 28 ya mwezi wa Februari ikawalonezi wakubalingwa nzo ambie mara ya ukaze ngonga zendo nropia abungwa wahadao zunda ikao wajuhudumu wajowarengezi maudu awoshao ngwambiawe mara ya ukaya ezifanyimao ne daul ne yezi zombi pia zunda abo tena tubunge
ngarijwa ukaya umtango wa kidaula ili daula yende yutango anezijani wizo mbili shaha wema walone yezi uwai watirohoro wema warisisinga mani jaboku walo kinyumene yezi uwai watirohoro wema waritinzitoma muge rilawe harma ila tartibu ya kiufanga siasa ya ukaya Johan Kensi oina toroha oye aladhimuloi sijabu na rielewe ukaya kena ukirim mdu fulani mwanzao tokayende ufikirindo au parti nzimani yanzao iyo ndiye parti muhimu ya lazimiru rume na rifikiri ndo ritanganye walona fikira njema za wendesa wajaritange bazima rihadisi lesu alali risaidie muahe daula harmai fikira yao kaya wandu wakenzi wa hadisi ya idara jimla ya Hezenyushuru itanyarisha majadiliano ya kitangazaji ili uhashirisha wapasi wao walive Zenyushuru na vinyete na patante uhusu mhula wa mwiso wa uliva Zenyushuru. Sina ile jukumu ngaibenza la ukolekte la hunzanya Zenyushuru za daula shangizo na makati maksus wangerongono kana kairi hautaha ondoa tsunjila na harma mifano resheleze kawaida nijua ruhusu apo tindoba tindokana mparani ndoba shangasina namna zinrojina ya ujua ruhashirishe ili waelewe zila dhamani kaundo za wapasa baina ya hao na idahu la Nyushuru wange wendi mana parabanu watukufu jirandise ronese bandu za mabadilio bongo hebenza ukrono kangila dhimuru ya resheleze ranguda baha wambeka wajahar madahu ilo natuna hamazla rongo za nyumeni zila tuna hamazla rongo ko zote kawaida zila zote za kawaida zongo za nyumeni mungu hibenza hofanyisha hazo shaizo zo zumula rangu hali harmai code harmai la mishinji yantipia sharono kana haupo ratsumbiwa Tanzania hada hali shabaha la muzini ndiani wenge kawaida wajotena shinderezi shirezize hemi consignment kando ripangao rihana mabakia maili harma mirana mikontimili harmai ma bahazaz bawanikao waparo walio harma déclaration contrôlée bawanikao walio harma ya forfait yabangabot kanzar rangesho bashin rappeler hadani harma nikando harma forfait ruwashilize namna au kana wala yuti forfait sha yo wajibu hina contribuable na bazazi ya live shimshamba patente he muda wa mwiso le 30 mars ongera kanzar ngesho bashini ruwashilize ya kana ze patente za numaha makatinda la wayonga zujirani hao abo johandi sarangu le 1er janvier hata ije honde le 31 mars reselizo je uteno kana walu harmo forfait bahino ndo mfumbo mahsus wana hindusha mbao TPI taxe professionnelle kayao iyo tena mlibo hayo yuliwa le 30 mars warkanzaro reselizo je utena yakana ushuru huo ngeladimu uliwa utekeleziwa le 30 mars ginjao harmo ndikao wajiri nyumba kayao mahsu yoliwa yo declaration shaizo technique mbika wajira mujuji tekeza unikajelewa ndo mujielezewa bungu hibenza yakana yo liwa he normal am he sharawisho sholiwa no lamrika onde mwenye mba ya wajiri siza sha he technique huyo yojo retenewa no lamrika onde wajira niba liongo exercer activité commerciale abo yumwaji parce que ndo rimzwao abo la dimu yeretene yaje verse hune wakati kando livao la mwenye livao la mwenye ba hadi wajaute na kamru exercer activité commerciale ndio wajibu hajua tena ya live ino ambao doit obai ulio hawajiri yo tena yo obligation ya kanda rochilizo ndo mahsus ni warajarmu mvao na shirizo wajaute tena harma zenye shuru bilizim bilionanda gawila vignette gawila taxe diesel kao he kawaida haya dafu sio shelezana makatikao uzikunji ya nziani
wone kanza ngesho bashil ri onesewa ndikao wapasiwa eze nishurizo masonda bangara mvumba wao ndikao ngona magari ngona kama gari matitire kama hure kanje ukana kwa pasiwa no shuruzo no rongo jondo ebenge rangu ditare ya leo 17 hinamna ya kawaida alikofanya siwenga mwezi rifanya sensibilisation wa shirisha wandu pia hinamna ikayao mbulubanu ya joka na abalanga bo ushuru fulani Ye hauli ya mengo miraru na nne mfarikiano ne dunia wafundi Said Omar Abdallah yakajulihaniha hamunyi baraka yejo sherehilwa ye Jumainu hunhoroni yokashwabaha wakorenga fumvu waonesa omyeshi wa munyi baraka neze hazi ya zifanya hafaida ya hinti na dungeze fikra za Balozi Ahmada El Badawi munyi baraka ikawa hakajulihaniha ha Dr. Said Omar Abdallah hazalihaniha harmashi siwa chez Zanzibar, ka orphelin de père et de mère, yakamlela kokwa hahe. Hasomo ya science ya biologie, yena rais Mtanzani muasulia Nyerere Makerere Uganda. Hafanya biologie, hafanya na pedagogie. Banda hafanya filosofi, hafanya na lua compare, harmaze zaidi ya madini, hareje Zanzibar, hakamra siasa hakausomesa waja tena Muslim academic zombila kozibalia hashindi wakatoa hahe haila intelligence hahe nizla strategy hahe habelilia wastaarabu wa kidunia shawaja tena habelilia ya fikhi ya Kiislamu hakahisomesa hakaubriye uharuma ze fazizo zombili wasukwa maudu unsuku kawo nguhamande zo nyisiku wandu oshelea wandu ndasika wariba dingo mangal asafi shadidi karati manzishi menji harumondo wanu badi manzishi mzima kaudi yonijua wo yafanyile wa Shingereza amba Professor Abubakar amba le sage de Moroni hakahone sa munyi baraka ye the étape éducative culturelle scientifique politique zahe za munyi baraka ngebido risome ngebidio ritsahe rijue mruoi ili yake mfano ahe ya hatu sisi rijerekebeshe yake mfano waje utena ho wajao ili warenge reference mruoi rishinde ritire le maximum de profit. Rahari jaka za kifu kabisa itaarifa habari ngarjuna na udhukuru zimadaika uzi kazi panga ejumba la projet palu lisaidi wazana za informatiki kaozi aramilwa mali nefo mondial hamshirikiano ne wizara ya heshiha msomo wa mwalimisha mashababi wa helesi wala mwali huzu ze tartibu za ujitungia hazi uyendele ya haruma elesi walenu ejanibu ya siasa CRC ipara wanachama wa hayo haruma mkonti waendele ya hulmoroni iliwone saze fikra za hao zalikia nao nomrengo fumvu wa haruma ya mahadisi ya taifa na habanu wangalizi watukufu durkaza ukifu kabisa itaarifa habari na mbitsi masi umema waziwane ORTC.